Mitharai promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngaki kan. Saya am ki beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. President jongka nyotrap Acik National Movement uba lamprang karbani. Ula kentu ya ka Sorkar jala bakan Pyntreikam hino ya ka inline permit hakani ka jala Kumba ka Sorkar kala Pynlong Ktien Sorkar daladihi ya ka Ktien Khasi. Uba lamprang ulaong baka Sorkar jala kala ban Pyntreikam daladihi ru ya ka ILP ha ringkat ka jiatrelang bat ki dorbar shnong kumjuru bat ki sengbhalang. Uni unong yalam ka HNM ula ay kublay kerpang ya ka Sorkar kabala itu dangshen ya ka Ktien Khasi kum ka Ktien Sorkar bat u kenturu badai ban le kumni ya ki weipat ki matru uba lamprang ula keren ya ki Ktien ha ka jelang pentian sma ya ki nong yalam jong ka HNM West Giant Hills District ki nong yalam ki balasha pentian sma ki kentup yo President uba Thomas Sutlong Vice President, Wellborn Warjri, General Secretary, Yalam Chua Paryat, bat ki weipat ki nongket kam, bat ki Executive Member. Kani ka jelang kala long ka ba songshit, lingba ka jingroi pin songshit jong u Finance Secretary jong ka HANM West Giant Hills, uba weekly pi sungo. Jomari, bat kejak bener. Wala poin malu ukut. Ginong saya. Pantai lepak begini, apa kira ini, solusi. Nagi mati lupa matio, baki batongi dengan seni jenetik lah. Dah kecil Sorkar berot, ni kon kamai meglia. Kamta in Ram Mathumai of the HM West Giant District Unit. West Giant District. Takajing Tipil Tiplay. Nilai Kajing Slur. Kajing Champagne. Kamersim each Hockey. Nilong Kiatar di Baklan. Paki Payabat Paskam. Ktien Katlik Pak Kerkomim Jungi Kapal Dona Dokumen no Kum kadak Jung Jing Ben New Kum kadak Jung Ben Edau Ya ka HNM West Giant District Maka nakla Air Sekri Keba Kam Janai Keba Kam Majusu Ya Ki Paipa Jung District Naduk Amareng Haduk Joai Haduk Nantiang Pynlong kita kisam lagi beri, iban baik benbe, kipannya dah, ya kejat beliau. Selat napang, selat napang, selat napang. Kublai Shibon. Apa? Cilhet, bat daga banyak daga lenti kebiang, daga bakalan. Bersin ini daga bakala, kan pois ke cinta burung, bahkan kita aku kumjo ya ka keteng kanam jo kesen. Dengan tentu ni pi bagi siapa bagi yai nak lagi kopiang, yai tu kan bagi senang kita, kam senang kam tahu, naga senang kita tahu ini gius di distrik, sedang ke state level ini kita terter. Daga jadi trilang jumping yang iskem ba, wat Sorkar ngalaman orang ba, daga mendon MLCU Sorkar, bolsen kam jumpi, bolsen ke eben, ya dari riba kita beri jumpi. Dia nak kita ni nak kita kesen, HNM, ni yang nak nong rim kopiang. Hak bagi babon ki isu ki bagasen nado ko insentif nado ILP Ktien Khasi hado ki border isu ki bagi paiba jongi ki gendo jige ki district beper kamtam jantia ki boy wat sedu west ja
Yakini ki border ki bangi kedua pada Assam, Sibon ki kedua kecing Ke agreement scheme pada lembaga cingdon jam ni, daga cing form jongi ya kene ka district west Chantia Hills hamle, Pyntreikam Korba, labenta ka bha kami at pe, ke cing jongi jendri jongi kamtam ki basa ki border. Kene ki isu ka ba last time nilai pun, but kut kumbalong mentahi masih pun ba kena yaji masih dan kecing chef kecing pe ya kecing ede ka Assam dan kene kene. Para nongelam Kumba bisa jujur Baya ka Ktien Latau Hagine ki Arthau Tali Islam Duna Kibalek no Kalong Baniada Ya ka Jai Penreu Banlong ka Peknyor Pek Perengan Pek Perman Ya ka Riti Dustur Ya kena ke siap, bat ya uput usam jong ke jala. Nama nado ngiyok ke jong jala nado 1972 nak Sorkar Assam haduk menta ngimpat don ya uput usam bat tikra. Parari paranoilam kumnoilam marangba jong sen Ktien Ngimla terhadap penpau yang kecil songo, yang ka Sorkar meglea, namar hagri kisi, ngiyoi bakila, Pynlong yang Ktien Khasi Ktien Sorkar. Ngatrai kumpi Pynlong nilas kini nilatip, bayak Ktien Khasi, layakhi. Ya Ktien Khasi ban Pynlong Ktien Sorkar nado kibor kepangi yo lese ngimpat khar dengan kena hapok ke dalam jong kata ka Khasi auto saitilane haktilan kon ki ong kakas Henry lajan sanpu saut liksnam pengilayo oleh berjala Ktien Khasi kampat dari Ktien Sorkar. Henry dangan dikisi ka Sorkar meglea pemedialam yang NPP. House nam arjar khatra kalapas jika solusi ini berkau ay. Berharang Henry dikisi kalapas lembaga kabinet ban Pynlong no Ktien Sorkar ya Ktien Khasi. Tekum kino elam jong kesen. Kibalaya ki hadal hila asen ya kada kamak ni penpau ya kecil sokmen pati penpau kecil sokmen ai kuble ya ke Sorkar meglea hapo kecil dalam jong ke NPP bat kungkin dalam jong asen Ktien ni kentu ya ke Sorkar meglea ba kadai ban sim kaju kalah tenti Kumba kale ya Ktien Khasi ban Ktien Sorkar dapat pas lembaga kabinet ngikwa akan sim ni kaju berhenti saya kata ka ILP lene ka inline permit ka padai ka anya dari ka banyada yani kitai teremuk naga jinwan rongker thak jong mendeli Namar kene ka angru yo ese yang i pakhan rai ladon ke jiniki jong kilong suwa iman suwa pakai kum ke jintip ke jong la kalong ba ya ka ILP hame kalia kaladon nado ka British government lane ka Sorkar pareng Henry hado gisi om shem pakla Pynlong an lare om pak shem la implement ya kene ka ai hang negeri ikejungi ya kene keju kama ka sen Ktien la asen kente ni lek chadali ban piknik saka Sorkar dia lembaga ministry bakadai ban Pynlong aino
ya ILP kum ka wei na ki atia ban yada ya kari bat ka jat bereu rit pat thangne ka jala ka jumi nimla ban klep bau ya ka ain ka ba kum ka ri bat ka jat bereu ni angwa tena makata ka H&M ka beri ka wei na ki sen balang jong ka jala me kelia kabron ka mensim ban yada ya ka jat bereu kabron ka thong ban dawa nak Sorkar kini ban Sorkar Meghalaya ban aino ia ki aini dari ni kentu bat ni aji mod ia Sorkar Meghalaya jemi ba pidei ban Pynlong aino Kumba Pynlong aini Kumba Pynlong Ktien Sorkar ia ka Ktien Khasi knan ba kam don ka jing mentoi bat ka jing singan ia kalawai jokari berkejat menurut wala kum ka Sorkar India ka sim ye senjan ye senjam ban Pyntreikam hino da ka Sorkar Meghalaya Kumba Pynlong Ktien Sorkar ye Ktien Khasi rangkat ka jing Pyntreikam da ki darbar sedang da mengi ki seng balang per ngatharai bana kermen baka Home Ministry Government of India kam don jing ban implement lade ban Pynlong aino ya kine ki mat ki jura ke ba kum ka jat ber ba thang ba angot na banta ban yada ban na banta ban long ka white kaste na banta ban long ka jingmentoy ya ka patay ban saka bat ikalawai jongri bat ka jat ber balik ngidai bersutu Bahatri pura ditari trai muluk kelong nongwe kelong ritpat aku jolori namar pala serta palat da kimendari tingi kum kisana jong kajat bereu kum kisipa jong kari kum ki noilam jong kacinem ni gen terbasai ku Sorkar Meghalaya Pyntreikam no LP namar kum kajat bereu kum kisi penar ngimpa panlong nongwe harajong kasong harajong ke jela harajong ke kendau siap kumbalong ke jela Tripura ngimpa bakung ke bereu long kan kartela ke bahar heregi kentu yepi kumba sadak le ya ka Ktien Khasi le ro ya ka LP narbanta ke jingsnai jongkari pat ke jat bereu Dengan sekiwa jenrang S.A.N.M Kejalan lai cakang S.A.N.M Dapoy di jatuh dari Banyakun nada bentar Denghaka ILP Saya disini tapi kon tentu yang hari yang dicapat saya ikeli yang tentu yang penderi tentu Tama competition jungi kam judai hi katach lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house para instay para homestay kaya mengisak sedemiki email pa jong apa di amba yen penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no ka forums tamba no ka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ngi lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist ila sedang bod hading in sala ban expansion showroom at current ni dan khasan ru habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo habangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment mo uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel
dan ki middle class ki kuat ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata hang la ber res bekam dan jing thot iro yang ni ngai baka acknowledge tot ya barok homestays owners la ne ki instay la ne kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma ka tin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa kan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya borok ka try hi ban promote lo ya borok